ifoto uko wakura background ku ifoto. Gisabwa nta kindi, uraza kuri CapCut hano. Ikindi kandi CapCut niba ntayo ufite uze kuri Google Play Store downloading, cyangwa se iyindi application yose ukoresha downloading application. Hano kuri Play Store wandikemo CapCut irahita iza. Ubanza urebe neza yuko ugiye kudownloading imeze nk'iyi. Okay, ikikora nta kindi, uraza hano muri CapCut yawe niba uyifite, akweretse uko wayibona. Kandi ngiye kukwereka ukuntu wakora background ku ifoto ku buryo ibintu biri inyuma byose bivaho ukaza uri wenyine. Uraza hano kuri new project, urabona hahita haza ibintu byinshi, amavideo n'amafoto. Ukikora nta kindi, uraza ugahitamo ifoto ushaka. Uraza ugahitamo ifoto ushaka, ubundi wasoza ugahita, urugero dufate iyi ngiyi, tugiye gukuraho background. Ukigera hano muri CapCut, uraza dore yagezemo nyine, uraza ukandemo ahangaha mo hano hagati muri video. Ucunge neza ko hahise hazaho aka kantu k'umweru, urabibona akangaka kakakikije ino video, kano kayikikije mubona kashe. Uraza ahangaha muri utu ngutu twose, hano nta nakamwe karimo kagufasha gukora background. Wewe icyo ukora nta kindi, uratambitsa gutyo kurure paka nugera hano handitse remove BG. Uhita ukanda. Nugera ahangaha handitse auto remove, custom remove, chroma key, uraza wowe uhita ukanda hano kuri auto remove. Hano kuri auto remove niho uraza uhita ukanda hano kuri auto remove. Nusoza ubwo ngubwo background iraba yamaze kuvaho, uretse uraje ubibone. Ngira ngo wabibonye ku background yavuyeho, nsigaye ndi jyenyine, nta kintu na kimwe kikigaragara inyuma yanjye. Ubu ngubu ni ukuvuga ko byarangiye. Ikikora nta kindi, uraza ugahita ukanda hano ku kano kavi, ubundi ifoto yawe ikaba yarangiye, ukaba wasoje kuyikora. Icyo ukora, uraza ukurure ino video gutya, uze hano handitse ending kugira ngo ukureho logo ya CapCut. Hano handitse ending urahabona, uraza ukandeho. Urabona nukandaho karahita gakikizwa n'utu tuntu tw'umweru. Nurangiza uhita ukande hano kuri delete, uze ukande ahangaha hano kuri delete, usibe logo ya CapCut. Tayari murabona ko yamaze kuvaho. Ubu ngubu ifoto yacu yarangiye. Ikikora nta kindi, uzaza ugahita ukanda hano hejuru mu nguni hari agafresh kazamuka kareba hejuru, ugahita ukuramo ifoto yawe. Bikaba birarangiye. Utundi tuntu tw'ubwenge turahari, mukande subscribe, nkomeze imbere ku tundi tuntu tw'ubwenge, dukomeze twibanire.